kapay ngat umisip idi iyam ammo nakati may sa agayem agalumiin daytoy rikna idi iyawat kuken kadaytoy dakulap dinagbaya kinidmatan na kasla na tukik met daytoy puso kitiragsa. Katamiti nagpaidumaaragsak si kangaru dinaikari akagasat daytoy pusok inggan at tungpalbiyan. Makita amum kadi amma suru naglaunay ken ka tadi kapay ngad umisen idi iyam ammu nakadi may sa agayem agalumiin daytoy rikna idi iyawat kuken kadaytoy dakulap dinagbaya kinidmatan na kasla na tukik met daytoy puso kitiragsa. Naikenteng adata adwa tiag sara agpadat gasa agpada na paay ken naya agkita agtumpong agin naya daydi sa tuy kaungga sino katamiti nagpaidumaaragsa si kangaru dinaikari akagasat daytoy pusok inggan at tungpalbiyan.